Ucaman Kahinyotra Border Dispute Redressal Forum HBDRF uba candame sungo ulamaham ya kejingmi ibrio menelam election na kebenta kiseng san pertena Assam hakitan kaput baru ulong bagalong kejingma kebakrau kebala mententut ya kejing ikon berpenpeyo put usam habakrani kelak patai kubor ka ap sautrek uleber arajar arpun rio uba sungo ulapun pau bagidan kibrio na kejat benrio kebasyajiat ha kiseng san pertai kum ke BJP ke Kongres bat ke NPP ke bana Assam menlet penbor gi kasih benar banyak vote Assam. Ula kena bagi sarkar Assam ke penan kam gi skim penroi gi batang shipor ban kro gi padba namar gi kwa ban kurup ya kajaka hablok wan. Lalu kejing penbiet kinong syong ki matru e kejing sya penting gi brio nakar bi anglong kenang bagi net vote Assam. Uli itu baleng ba kedorbar ke belalong ha ka katsan trek rumpang arhajar arpun reo ha barato. Baka jingelang haka ilaka labang nong pelut blok 1 haka santrek uluber kepat ba ula shimekarai ke baskem ban om yashim bentak election MLA haka jala Assam ke banlong haka kendai terik uyayong kani gede sian ke balai bupat ba ukantat ban yashim bentak election hadian ke election autonomous council bat ke election MP ka jing trekam kanon cooperation movement bat ka karbi anglong Assam kebla sedang naduk kesnam arajar kuwe kedang peteng haduk mentau le benrap syusyu uba sungo ula kentu igi beriau ki badeki khasi benar bakin amsya pensyoy ha ki skim penroi bawantang ha kepor election ka forum ke penram manado balong nong India kinong syaknong atan kapot kilong tangki atiar ban penjob election kiwe ke bau pun sampat umpat la ban penbet kumta ka jing ba mission bentak election jok Assam ke lenti ban penram ke jing lek sarkar bat banada yala kanong kenti Habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MDC election MLA election MP election kidon ki briu jungi nang ni na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam pi kum ki national party kum ka Congress kum ka BJP bat mentas ka NPP kidon ki party jong ki setay bat kidon ru candidate jong ki setay te ki kembriu hi nang ni na po gejela jungi ki bade ki khasi penar balik hiar setay but day kini ki kasih penar jungi kiba ong kiba penbor ya ki briu jungi kiba syong kiba sak sete ban tebur sepo Assam te kene kalong ka kata hadu kata-kata ya kejing ye day bakani ke kampen baik put baik sam badru kalong ru ka ba persya ya karai ki jong paj ba kai te lengba jong kene ke kubor ngi ngidon mar pensngeu syabarok ki pardok parsenam ki jungi ngam kwa ban jer kerteng hang ne Henry ngatharai ba marsen yo iya kene khubor ki ken setip hi ki e lani manu kita ki bale lani kita ki bale aga jing ide ba kene kam te ka bar pat ngi don pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong benai April jong ka snem arhajar arpwe ngiladep rai hakador bar ka balong hante po mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka karbi anglong Assam badru haka meeting kajing yalang paj ba kabalong haka laiterik ubnai mi arhajar afeusan hang teh po jowai hang taru ginak perstem biang ye negarai kata ka non cooperation movement jungi bat haka jing yalang kabalong khatsau tarik ubnai feb mentau sunem habaratu ngilarai ban boycott ya ka election MLA jongga jela Assam kaban salong khendai tarik mentau sunem badru hadin gani kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pelut dani kata ka elaka labang nang pelut blok 1 kilarai biang haga jing yalang ka bakila penlong ka santerik ubnai march mentau snem kilarai da ka wi kesur ban boycott biang ya kanik election MLA mentau snem te kumar sipun ken mau la artelik election ngila de boycott kabenengkong kadek election MEC Sheki ong member autonomous council Kim Ong Shu kum sengi member of district council kum tater kai te ya kane ngledep boycott kabaar pade ke election MP ngledep boycott tingla rai ban boycott sakane ke election menta kabade ka MLA election kabalong ruk election kaba don kambha kaba kongsan bha te lengba jong kane karai ke jong paj ba ngi don ban ong ya kini ki paradok persnam jungi lari ki dorang hakano kono ko partiru kede ban sneu thu ya gane
Bakate ke jaka kadang dai hapadeng ke jingi kaja kaput. But na lor ka niru ki briu ki kasih penar jungi klade boycott ke election. But kim kwa hiru ban leksi mentah akan election jungi jela Asam. Ko ingem la ban len mo wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki be ki ar ke langyong. Kuma ong tu jir wai langyong ki don hi haman ke kenhun. Ti kan ni mela ban lai. Ti leng ba jung itu ki langyong ki bami na ke kenhun jai mriu jungi hi kini ke sayok lat ke. Ti henrei kini ki paradok persnam jungi nang ni kide ban sekal ku halor kene bat kide ban burom ya kene garai ke jong babun balang bakim dei ban lech te ban penship ya ki briu jungi lan ne ban ong ye ki briu jungi ban pensoi ki briu jungi bakin lech te wot chete